Pinto. Ema u Pintu spremna za Zlatibor i Zlatar. Malo smo imali gadno vreme. Evo farbana kućica. Evo Darinka nosi đubre. Morao sam suncobran da izvodi mene onoga tamo postelje. Gledak. I ove se mora donesem stolice. Lepa jedna kuća. Gornji deo. Got to the river. Life is better cottage. Daj mi da ja ovdje snimim. Maca. Evo ti. I onda još ostalo mi da snimim kupatile kuhinje. I sobu. Evo ga, pogled. Koji, nažalost, nismo mogli da uživamo samo u kišni dan. Ujutru kada otvorim oči, pošto sam ja ovdje spavala. Klimčura. Ajde, dođi da uzmeš. Došla sam da tražim ukrštenicu, ali sam me negdje spustila. Još to mi je upaljeno. Što mi je upaljeno. Kako sad snimam ovu bajga? Sony. Spavaća soba. Sadir. I Black Bear. Kupatilo. S kanadskim pošalicama. Novom zavesom. Ovaj zuj sat, ja mislim, dovoljno. Ovo smo stavili ovdje. Da, zaboravim se pokažem mrežicu. Mrežicu ćemo napad. To baš treba. Što? Mojih ruku da. Otvaranje piva. Kuhinja. Ovo s mom kamerom. I na kraju mrežice. Koje? Mrežice.